Haka artrik uyayong arhajar arpo ar kasengsan perthei haka jilla ka People's Democratic Front lani ka PDF klapen benayu ba Roswell Shadap kum ukertong ka PDF banyak konya ka election arhajar arpo lai na mauhati constituency ka Padang Hab Haribhoi district. Kumban chupen kan mau ba Roswell Shadap udeiru belaju aireng teng haka MLA election ha usnam arhajar kendai na ka parti HSPDP badminta sa shisir uni urang ba ulami ban aireng biang haka election ka ban salong ha usnam arhajar arpo lai na ka parti PDF haka ni ka sengilawan ban sakhi bad aimen sim lang da kinong yalam bagi dokot ka parti PDF ki baken tobi u presiden ka parti u balong ru menteri haka sorkar jella u ba bantei dorling do haringkat kinong yalam ki bahak majo ka parti ki bahayeng hasem bad haringkat ki paj ba nong kershan jo ke parti na mau hati konstituensi. Semua bandong yang ni, bagai kaba iba Shadap ikerpat, bagai kaba ipensnow nak benda jongi, iong lada pi ana mai tiket ru, nanti lalu lepas election. Bad ngan itu ipitang gawai, kani kadai kekam, kaba kentang, kekam ban sakri paj ba, kam dai kekam ban syelek kai kum jakai. Kadai kekam ke bekentang kekam ke bakya du kata na syakri ke konstituensi ke belong trik kum ke mahati kebetulan lagi nong song snong kendai pun persen ngan ong kidai kinong rap ibuan kinong song snong kidai ki beduk ki belas ni kandai ke besok kadai ke jenjar du kata ada ngidon kam yonomi kemat pat uban ban dekat berki 24/7 mot arsa penta nak bentar jengek je kepai kajing kuat juga berdiri election arjara mulai kalong halo kasur yang dipaiba kiba punya senya midbat ni ni kremi otiai dem dan ya kremi dijini yang dipaiba dan kremi di syairo yang dipaiba arus sebentar pun juga menolak dan susah menolak pun presiden ini lama pun hari debat kita cikam kibagi kremi bat dipaiba nong senang jungi nalalong jangan pergi yang luar biasa. Nah, dan sabar ni kita iba, kita wantur sih. Kita mati ke pangga siton, kita dan kami di ambulan, kita dan kami habis kendu ya kikis, hagiro habis berkaan. Kita mati ke mana lagi sini, hagiro tijuki. Imat berkini dan pun mana kita iba masih senang, kita pun yang nagapor segapor. Namun penpai, habis kita dia lah, daga cinta jengaran. Bada kekentin ke bekor nasyad ya surat iki naga por sipor kipai ba ano silong jong gadang katang ini